Здравствуй, Тамара Темировна. Жумшай бересизби? Мен эме вопростор менен келгем. Физраствор. Жумушуңузга бересизби? Эмени Гүлшан жерге бердим, текшерип көрөйүн дейт. Производство контроль. Анан таштап коюп кеттим, анан текшерейин деп, анан бүгүн барсам жок экен. Бирок текшерип көрүп, дагы предложение кошо мен болсо алам. Кайра десем, ушундай болуп. Мусатта же? Ayçi ne oldu? Burası собрание. Мен биринчи сизге кайрылдым го. Лампочка жоқ. Лампочка болгондо эле бир синди коюп бербесең көзүмө көз Может, порай посветлее вот это куплю, наверное, лампочки, да? Да, лампочка болбосо вообще. Зато именно горнут-то, а вот это кто? Толкунбек Асан, пожалуйста. Не oldu? Мен досумдун кызын бияка детскийге алып келгем. Алып келсем физраствор жок экен. А досумда акча жок болчу. Акча жоқ? Акчасы жок болчу. Сатып келди атат. Сколько штук надо? Она? Ты только 50 из 240 Азыр привез. бияк сүйлөшүп бүтсүн. Физраствор жолда. Азыр бияк сүйлөшүп бүтсүнчү, же болбой атат. Инфекционное отделение позавчера. 6 я отдал, они сказали, нам 6 Назира. Я инфекционное отделение зачеркиваю. Эшикке чыгып алып сүйлөшөсүңөр, бияктан бияка сүйлөшүп атып эле. Biz zam direktor. Мен чыгатып жатасыз. Жок, эми мен биринчи келдим да, очередь. Мы заседание продолжаем, это не очередь. Просто директор срочно выйдет. А мен анда жумушумду кайрылып кете берейин. Кайрылыңыз. Ооба, мен кеткенден калашынча бүтө бересиз. А сиз кечке кат сүйлөгөндөрдөн угулбай атат мен сүйлөгөнүм. Потому что Нет, инфекционное отделение 6 штук, да? Расскажите, я хочу им сказать. Так, теперь дайте дальше. Дальше. Вытяжка что набрать? Вытяжка сейчас разборку идем, да, Дальше все, он разберемся. должен был закрывать, Посуду для продолжать особо лечиться. А вот этого будет Вот это открываться вместе там. поедем закрыть. Зачем вы продлеваете? Это надо. Там где заявка же есть, уже Вот подписана. смотрите, как он Он неправильно делает. Директор у вас. Все где-то. Так что Мен атым ырыс келди же. Эме болуп атат. Досумдун кызын алып келгенбиз биякачы. Анан досум жеткирип койчу машинасы менен дегенде жеткирип келгем. Келсем физраствор алып келди дейт. А досумда акча жок экен. А мен кетип калгам. Анан кайра досум акча сурап мага кайрылды физрастворго акча. Анан мен айттым, бул больницанын өзүнө физраствор болуш керек эле го депчи. Тем более детскийде баягы взрослый болсо да мейли. Анан тигин акчасы жок дебемичи. Мен жок иште жок. А жок Кайда жатат азыр? детскийде. Анан Ана? эмеге бардым. Аптека жасаган жерине бардым физраствор. Барсак аякта определенный бизде эме жок дейт, бутылкачы жанагыдай. Куя турган тарасычы. Аларда снат союз багынан беркилер келатат, көп жок дейт биздечи. Анан эмне да элементарный физраствор жок болгондон кийин эмне дарылар менен дарылайт депчи биякта. Фамилия бар, фамилиясы ким ал? Мен көрөйүнчү, жерде эмне экенин баланын. Фамилиясы барбы? Жок, досумдун баласы да. Ошо фамилиясын берсең мен бул жерде. Жатат детскийде. Кутман Алиева эле. Жамиланы алчы мага. Телефонун. Анан бутылка жок дейт. Эмечи тарач бияка эсангачы аптекага да бардым да. Анан мен ой кетти да, элементарный физраствор жок болсо калгандары. Жол болуш керек, Элементарный, ошо менин оюмда да, элементарный физраствор жок болгондон калгандарыны, значит, баарын эле саттырып алабы. Анда жаздырып эле үйгө эле лечение кылыш керек болуп калганмы? Ырыс келди менин атым. Ырыс келди. Сен биринчи ал аптекалар барып, издебейле, түзүлө бияка десең болмок. Бир, экинчиден бөлүм башчысы бар да, тиги отделениядачы. Но физраствор, да, мы сами готовим. Иногда бывает, да, пока изготовление болуп жатат, бири эме, может, на воскресенье попало или что, ушундай болуп калышы мүмкүн. Детскийде жатабы, Бүгүн понедельник барсам бутылкалар жатат дагы, бурчтачы. Анда деле жете эле бутылка экен да. Запас болуш керек. Эмесин берчи, Жамиланы. Недоступно, Билайнер экен да мен сизде бар. Жете эле бутылка бар экен, ал да пустой. Ещё 24-түндөгү эме числодо. Пустой боло берсин. А биякта беребиз да биз ал. Число 24-түндөгү экен. Бола берет, Жамиланы чакырчы бияка. Сейчас
Ким жетедің фамилиясы? Кутманалиев А Адаттан. Дамир здесь ходит. Где Дамир? Вот очень Дамир Юрьевич есть у вас? Уже вышел, оказывается. Асфальтов Ирина Николаевна çaldı. Фамилия неме ким dediler? Кутманалиева. Маналиева. Маналиева деген бала жоқ жеткізді. Фамилиясын досымның баласы, ошо досымның баласы. Айтпайм ки достумун акча жок себептен мен ушу алып келип бер анан. Эмне үчүн тиги значит физраствор жок болгондон кийин. Сен барып жеткізбеймін. Жок, мен ойлодум. Эгерде элементарный ошол жок бол. Ал досум ошол жакта жүрөт. Элементарный физраствор жок болгондон кийин. Мен мына байлоожу бар деген колумда турат, анан мен көрөм отурду. Азыр, а? Кайсы детскийдин экинчи этаж? Экинчи этаж. Анда ОКП. ОКП. ОКП'да неме деп атат. Jamila, в чем дело? Сен жооп берип атасың ушинтип физрастворлорду жаса. Есть у нас физраствор? Бизде бар, булар сколько хотя посуда сдавать этсе, биз ошончо беребиз эти. Ал бизге эгечөдө 60-күндө звонок кеткен, объяснить эткем, она новенькая, Жок, старшая. подожди, пожалуйста. Тиги бул жерде мына жалоба менен келип атат. Жалоба мына баляция деп жатат, жети өтөнгө кетиякта 24 менен деп ушундай немени айтат. Аны физраствор бар, элементарный жок экен деп тиги эметип атат. Эмнече выяснить этпейсиң, бияка чейин жүргүзүп. Мигель, айтып Өлтүр да? Ал. 2 жаштагы кыз экен. Өлтүр. Нене, Так, каны кайда? өстүрдүм. Температурасы этип, кусуп кетти. Бак, карайын азыр, мен бар жетелекмин аптека.